Ali pazi, ti si Bosanac, rođen si u Zagrebu, što ljudi isto ne znaju. U Zagrebu, da. Tako je. I tata mi je rođen u Zagrebu, a jedno je mama došla iz... I ti si onda odlučio, slušajte, ja sam Mirca Kajić, ja ću vama nešto reći kako je u Bosni i Hercegovini. Kad odem nakon školskog ferija, kad sam išao, budem dole 3 mjeseca. I pokupim stav nakon, čis baš njima, šao, ću mi šta, futbala, ono, pokupim se odole. A onda kad se vratim, kaj ima Buraz? Kaj ima Buraz, jel se okej, kaj ćemo... Kaj ima tekmo? Tekmo, ali pazi, prije tvog vremena je bilo da je bosanski humor najvažniji, najbolji na Balkanu. A to je dalje tako? Budimo realni i danas je. Ne! Ajme reci ko je bolji. Pa hrvatski. Pa hrvatski humor? Ne. Ne. Ti sad meni hoćeš da nijedan hrvatski stand-up komičar, tiktoker, influencer, instagramer, ne znam li to riječ, ali... Okej, ima smiješnih, ali nisu na nivou bosanskog. Ozbiljno? Budimo realni. I dalje? I dalje, definitivno. Dobro, ti si odrasao na čemu onda? Na kojem humoru? Što si gledao kao klinac? Na maminoj tatinoj grbačicu. I dalje jesi. Ti ćeš meni živjeti od društvenih mreža. Tako, upravo to. Čekaj, koji si pio što pitanje? Nema pitanja, brate, ovo sjedimo u kafani i gotovo. Aha, sjedimo u kafani. Ja ću stopiti. Topli, može, meni bez ičeg, dobro. Molim vas samo, da, jel su ti rekli... Evo, za tebe jedno pitanje. Sjećaš se serije Naša mala klinika? Da. Ko je držao tu seriju cijelo vrijeme? Joj, sad bi ja trebao reći ne, ali tu je bio i René Bitoraja. Ko je držao na porti? Ko? Ko je uvijek kad počinje serija, koja je faca prva? Ko radi na porti? Bosanac. Tako je. I? Sve drži na rukama. Evo ti Bešlagića ovdje, evo ti Bešlagića. Bešlagić voli znate koja je najbolja bosanska serija? Top lista, nadralista. Aaaa, šta je sad? Premladi smo, jel? Ne, nisam, znam ja top listu, nadralista, ništa ti ne brini. Uzbunje normalan. Svi tu seriju. Koliko to već ima sezona? Ne znam. To već ima previše? Previše. Jel te roditelji i dalje pitaju, sine, Mirsade, molim te, kad ćeš naći normalan posao, nema kan se tog interneta? Da, znaš, a kako ćeš zdravstveno? A kako ćeš zdravstveno? Kada ga izgubiš? Tako je. Kako ćeš ti u bolnicu? Tako je. Kako ćeš ti penziju? Upravo to. I? Ti im kažeš? A kada ćeš s penzijom od 2000 kuna? Oš iskreno, ja planujem živjeti na grbači svoje djece, iskreno. Ne, realno. Pa, realno, kada ću ja s penzijom od 2000? Kada ja mogu što? Nikaj. Iako, jako mi se... Evo viš pričamo o Zagrebu. Da, kada mogu s penzijom od 2000 kuna? Šta bi ja mogao od penzijom? Kada ja mogu? Nižba. Malo miksam. Znači, ti se skroz prebacio na drugu stvar. Ali sad pazi, kad već radiš svoj sadržaj, ti imaš jednu žutu periku koja uvijek glumi kad glumi ženu, mamu, djevojku, nešto. Ti nisi svjestan koliko je ta perika stara. Ta je perika stara... Jel to tvoja perika? Moja perika. Ti si došao negdje i kupio periku? Slušaj, prije smo Buraz i ja snimali zajedno na Facebooku. Dobro. To ti je bila stranica zvana Vines iz komšiluka. Sjećaš aplikacije Vine? Da, nažalost dovoljno sam stari. Mi smo tada na Facebooku snimali i bile su maškare. Dobro. Kaže Buraz, idem ja kupit periku. Ajde. Kada Buraz išao kupit periku, okej. Kao, da, transić. Da. U redu je Mirca, dobro. I donio je i dan danas ja tu periku imam, znači u njoj ima 10 godina sigurno. Reci, molim te Mirca, samo jedna stvar. Znam što ćeš pitati. Jel jesi opran? Nijedno mi još opran nisam. Mi ćemo se malo, daj tu malo, nasloni se. Nijedno mi još opran nisam. A dobro, kad stavim na glavu ono... Šta, kad stavim na glavu, šta je to? A ne smrdi isto. Ne. Možda je mama jednom oprala, ali nisam ziher, mislim da nije. Bez mama ništa. Bez mama ništa. Dobro, jesi barem osigurao. Znaš kako je Jennifer Lopez osigurala svoju, kako se to kaže? Stražnicu. Hvala. Na $28 milijuna. Da, $28 milijuna osigurala. A kako je to osigurala? Šta? Pa ako joj se što god dogodi, ako pleše, pa padne, pa se razbije. Ide u muzej. Da, bit će u Louvru. Uz Mona Lizu bit će guzica Jennifer Lopez. Jesi ti sad spreman to napraviti za svoju periku? Da. Hoćeš je osigurati? Pa zašto ne? Možda ili... Imaš dovoljno para da je ili da ono ide s koljena na koljeno. Jao, da. To je još bolje. Ali neoprana. Normalno. Ne znam zašto sam to spomenuo. Polako je počelo dobivati nijansu sive. To je dobro. Već stariš lagano. Da, počelo je lagano nijansu sive dobivati. Sad, kad već pričamo o bosanskom tom dijelu, o humoru, o komšiluku. Komšiluku. Ti si uglavnom jeo ćevape, ali moram priznat, ne mogu reći da sam ih vidio kako ih pečeš. Jesi li sposoban? U životu ispekao ćevape nisam. Zašto ti s nama ovdje? Zašto je u piku Mirca s nama nije ispekao ćevapa u životu? Naručio jesam.
A, to je zato jer si modern, jel, kao aplikacije, dajte mi... A ako ćemo reći da tipa mama je rekla, aj pripazi ćevapi, onda sam ja samo onako, znaš, vrtio malo. Da, okej, jel gotovo je. Par brzopoteznih. Slušaj, Formula 1 ili nogomet? Max Verstappen je u mom srcu, ali Hala Madrid forever, nogomet. Verstappen sviđa mi se na koji dio ideš. U mom je srcu, ali Hala Madrid od malena, prvi dres je bio od Raula, ne, od Figa ražem. Od Figa? Od Figa. Sviđa mi se bahatost malo. Da. Sviđa mi se, može. Da. Simfonijski orkestar ili Sevdah? Sevdah, normalno Sevdah. A zašto ne spojit? Simfonijski orkestar? Ne. Kad zapeva Karanfil se na put sprema i pjeva. Zato si tiktoker, a ne pjevač Sevdaha. Da. Gejmanje ili umjetničko klizanje? Naravno gejmanje. Tiktokeri ili youtuberi? Tiktoker. Da, volim youtuber, ali pošto tiktoker. Čuvar u zatvoru ili balkanska mater? Pa balkanska mater. Zašto balkanska mater? Zašto čuvar u zatvoru? Pa ko će te jače kazniti? Pa balkanska mama. Balkanska mama, uvijek. Budimo realni. Imamo ovdje pick and go. Znamo da ti treba i za nogomet. Piki kreni. Piki kreni, znači treba ti za nogomet, za formulu, za snimanje, uzmi jednu i za periku i za sve. Zaberi jednu i daj mi svoje mišljenje ovdje. Pick and go. Sušena govedina, dobro. Tako je, sušena govedina je u igri. I sad, hoćeš li izabrati ovu pikantnu? Čekaj, kakva je razlika između ove i ove? Čitaj, jesu vas naučili na TikToku da čitate? Glutena je sve... Ne, kao gluten, nešto to. Sušena govedina. Pikantno i... Znači, ovako ćemo. Ajde. I onda ćemo pogađati koju si uzeo. Ja sam uzeo onu zelenu što je pisalo na... Kako znaš koju si uzeo ako si okretao? Nisam, evo ga. Beef jerky, sušena govedina. Sviđa mi se, domestika vulgaris. Ono domaće nešto... Kako se otvara ovdje? Ne. Potegni ga. Zvoni su mi ruke! Evo koliko su mišići kod tiktokera. Evo mišića kod tiktokera. Jučer radio sam ove, kako zove... Koje? Marince. Jel jesi? Jesam. Nisi normalan majke. Htio sam se onesvijestiti iskreno. A zašto? A zašto to radiš? Brate, normalno zarađuješ, snimaš se u redu. Kako dobar njuh. To je od mene. Ovo bi se mom Lokiju jako svidjelo. Loki inače moja mačka. Tvoja mačka? Da. Loki? Loki se zove. A je Loki. Jel je? Voli radit gluposti. Da. Ovo je meni majko malo jako fino. Kujem ti se Bogom. Ajde. Znači znaš kad odeš u... Jesi ikad bio kod nekih Bosanaca u gostima? Normalno. Znaš ono suho meso? Da. Apsolutno isto. Trago i to volim, kad ostane malo po prstima. Apsolutno isto, jako mi se sviđa. Znači imaš suđuk i to. Ajmo ponuditi ljude i to samo sa strane malo. Jel moram? U biti ne moram. Možda, što je. Hoćemo još koji čvrto? Da. Kako to je, ko da sam radio. A nisi, u životu. Ko da sam linija, kao radio linija.